Da nisam ja preko noći bio dapače uopće riješen, ali sam osjetio da tu leži ono što je istina. Na taj razgovor sa svećenikom, ja se ne sjećam uopće što smo nas dvojice pričali. Ja samo sjećam jednog pitanja koje mi je bilo smiješno i gotovo apsurdno, ali prekomjerno potrebno, a to je da me pitao, jer je vidio da sam dono dosta loše, pitao me da li mi je palo na pamet, znaš, ono da si želim naudit pa da vidi di smo, znaš, ono, treba je vidjeti s kim priča, znaš, ono, u kojoj situaciji to i nije, tako da, malo mi bi ono ostalo, to me pita. Ali ne sjećam se uopće našeg razgovora, samo se sjećam da sam otišao od toga, nikad ja nisam čuo, ja sam u životu da sam čuo glas Isusov se dogodilo jedanput ili dva put, ali u tom trenutku opet nisam ništa čuo, nego sam jednostavno i u tom trenutku nisam tražio odgovor, dapače bio sam više skeptičan nego išta, ali nešto je meni zatitralo da to je to, znači nije riješen problem, samo kao tu ga možeš ovako riješiti. Ja mislim da ljudi imaju u sebi, imaš vid, njuh, sluh, ovo, ono sve, ali postoji to još nešto što možeš trenirati, osvijestiti ili ne osvijestiti. Jednostavno u tom trenutku ja sam znao, to je, nisam ja mogao to objasniti, samo znaš, to je to, ovo tu di sam bio, ovo je istina, ovo tu je tamo di pripadam, ovo je toplo i ovdje osjećam utjehu. To je to bilo, više nego da smo mi išta rekli pa on rekao, to ti je, jer ovo je ovo, i onda sam ne, nego samo bilo je basic. Mislim da razgovor je bio dosta onako običan, ali sam jednostavno skužio u tom trenutku di trebam biti. I naravno, opet, nisam ja sutra počeo svaki dan ići u crkvu ni ništa, nego malo po malo pa se sjetiš toga, pa ti opet poslije teško pa se obratiš i tako da, tako nešto je bilo. Mislim da je to miskoncepcija koju puno ljudi ima je ti se obratiš i sad odjednom prestaneš sa svim porocima, nemaš problema, evo posao krene povišica. Nije Bog Djeda Mraz. Dapače, ja mislim da bi ti nekada kad mi je dobro u životu se zapitao. Ja mislim da što si više uvjerio da će biti teže. Ja nekad argumentirao bi to, stvarno bi. Ja mislim da ne teže možda iznutra, nego doći ćeš u velika iskušenja i mislim da ne znam zašto, ali da je uvijek Bog to traži od svojih najbližih. Kroz, opet se vraća na sve svece, sve njegove bližnje, svi su prošli najgore, što se tiče, sve su razapali, sve su ubili, sve su mučili, osuđivali, tako da mislim da te istinske, oni koji su najbliži na njemu zaista dobe prava iskustva, tako da kad mi je dobro u životu se zapitao. Ima jedan citat od jednog londonskog biskupa ili archbishop, kako god oni to kažu. Kaže, ja sam se zapitao jedan dan, ja bi trebao biti ko Isus, gdje god je Krist došao, na njega su bacali kamenja, uvrede, istjerivali su ga, vrijeđali, malte ne htjeli su ga ubiti dok ga nisu ubili na kraju. Kaže, a gdje god ja dođem, ponude me šalicom toplog čaja. Možda je lik u onoj fazi kad Isus tek došao u Jeruzalem pa su svi sa palma, možda će mu doći tek drugi dio, ne daj Bože.